Ranglajit United FC kalayo banra ikanam ladu ha kami kalia sit Lake Arhajar Arpulai da kaba penlim ya ka kli mauli youth club kawai lanot ha ka final ka balapan long ha ka SSA Stadium ya ka goal na ka benta ka Ranglajit latap ha ka minit ka pakandai da wan lamsuk nong klau ka balapan long yakin nong kersan jong kani ka club bahkan risa kemen ha kani kesngi ladon langru usembut menteri rangba kajala ba sniaw bhalandhar wa advisor jong menteri rangba ba Hamlet Sondoling wa additional chief secretary Dr. Sakil Ahmad deputy commissioner jong ka iska sales ka kong RM Kurba secretary of sports and youth affairs ka kong R Soklet Emily Barim bat ubadairu unong yalakai Barim jong ka ri India u Eugenson Lengdo kidkhot jong ka Meghalaya Football Association bat kiway Hagani kesngi karang dajit kalayo banra ya kasong pisa kaba sanlak tengka rengkat bat ke trofi. Foi uma japa aqui. Siya half time. Ang subang nalit siya di sa Joe.